Yaklaşık 33 gün beraberiz. Ben adam gibi adam gördüm. İşte bu şehittir, şehadettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde İnşallah hastalık olduğunda sahabelerden ya Resulullah, o nasip olmaz mı? O şehadetler bize. Yani bugün hükmen şehittir. 33 yıldır beraberiz. Hiçbir gün kalbimi kırmamıştır. Yalnız bir vasiyetimiz vardı. Dedi, kim namazı eğer ben ölürsem sen benim namazımı kıldırırsın, yoksa sen ölürsen nasipmiş kendisi. Allah kendisinden razı olsun. Ne desem azdır. Ben diyorum ki hakkınızı helal ediniz. Hakkı kimi varsa gelsin benden alsın. Ben biliyorum ki hadis burada kimseye zararı olmamıştır. Hiçbir gün konuşmasını parayla yakınla yapmamıştır. Hepsi şeriatla Allah'ın yolunu aramıştır. İnşallah cennet mekan. Firdevs-i Alâ'dadır. Rızâ-i Fâr. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Rızâ-i Fâtiha. Haklarınızı helal edin. Muhterem cemaat, hocamız Harrankapı aile mezarlığına defnedilecektir. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. فإنهما عبدان مأموران سائلان عنك قائلان لك واذكر العهد الذي عليه كنت في الدار الدنيا وهي كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد بأن الموت حق والقبر حق والسؤال منكر ونكير فيه حق وأن الحشر والنشر حق وأن لقاء الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم ثبته على الجواب آمين. وأنطقه بالصواب. آمين. وخلصنا وخلص من العذاب. آمين. قل ربي الله وديني الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام رب لا تذر فردا وأنت خير الوارثين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا معين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Eyvallah. Sağ olun.